Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi' li rizqan tayyiban fatub alayya tawbatan nasuha fatub alayya tawbatan nasuha. Hamba-Mu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudilah Engkau mau pergi. Ya man yara sirra qalbi hasbi tila'uka hasbi famhu bi'afwika dhanbi waslih qusudi والأعمال واصلح قصودي والأعمال. Ya Ilahi, ya Tuhanku, hamba-Mu ini menuju-Mu, jiwa ragaku jadi belenggu agar mendapat keridhaan-Mu, tujuan akhir jalan hidupku. Astaghfirullah.